bong ha chini barok ni raida chung chini barok ni constitution se chuno bo permission riu ambo pandabo kya bro po chuno bo dor mo practice ta khedi bo pati ta khedi bo injata kin chuno hetman kono odikar tu ami bodi ma bro capital punishment sena ai message ke jorane news phaye kokma the the ni sumphai mani bo pandabo poilawo chini sara tripura ni takurono ai as a Christian hisabeo as an executive member of the TTC and Merry Christmas to all the brothers and sisters in Tripura State ni bro nang khaka hamya phayo amonu ha je rampodo bini lecture book na hanke milon rani jomatia Tripura University ni associate professor Hindi subject no to ye bungphungwa khna ke thanai koik mas kang rawo bung one of the best associate professor hisabe den ka bung one of the awardee ke phatharo pore phaye Tripura State ni phathar pore phaye ekjon shikhok abo college level ya universities phungto ke she should have the knowledge chini Bharat borsho to chini country hinke to secular country chung bo country yo any dor mono chung to ye practice khemayo you have the right to form any NGOs je kuno party chung sta bu chung khlai mano abo permission chini Bharat ni constitution chuno ya phayo ke Bharat ni constitution no raida no nu ekjon professor nge spy ye ar ram podo ekjon Tripura legislative assembly ni ekjon elected man bungbo educated bro no skang service kheo ke knowledgeable person ro educated bro bode ma kau sahain ke chini future lek ma unai chung uneducated people ba illiterate bro thi bode ma such topic we can expect as a slip of tongue ba lack of knowledge hara hisabe chumbra no expect khemayo kintu master rao public protiniti rang thio bodi ma kau khnamo ke this is my sanai totally unexpected engke bodi ma leader rao hasa ka to hanke do phadong song na ke ma chung ge chungbo jaga bo Bharat this pradhan mantri song rao hindi home minister rao hindi ba the high authority should take a strong action on such people mami ge bro chini Bharat ni সংবিধান respect hiya klayo these people are not respecting or dishonoring the law of the country in spite of knowing siye tomonim si sage samayung ke sinai opori ke saeng ke bro ni sakwa action la ni namle inke abono pandawang ke being a Christian ang Christian missionary ya tongye to 11 years ang hostel tongye to pa chini Roman Catholic mission nang tongye poro ang bo Hindu no once upon a time ang Hindu tongye even today tinin jora phase among sungto sangsari no chung Hindu ya tribal kintu chung Hindu ya chung sangsari chung chin bai particular mukti bukroi chin bai particular amtai bukroi chung phangwa phang boyung bokto sal tal no toima toisana chung khronwe ma jati se omo pandawo ta pho anga mo sono rang riyo bro puja kene ke ba pointai nai boli kene ma kene kang rang riyo every month rang riyo even an ya chu song nsi tai puja kene mani bongso sang ekjon ke abo ang jokon Christian ya khosis kangwo ani thinking se ang Christian rao si kungthe barar hu khiye tawba kho jaga hu khe thui hain ke khna ke ang kha ka Christian ra thui ha pu nge mam thui mi tawba ko hu jai thui pu gam sa ke kha ka aku kintu ani mind develop yang sia ni karon se ang Bible Kristo Jisu ni kau thena sia ni ba panda se ani mind setup abri khum ke ang 95 to 2004 ni jarawo hostel tonga 2005 jarawo hostel tongi to 95 ji ka so span of time ang tonga girja thau mas thau girja thau Bible ni kau thai khnau fara song system priest khemok nau bibina pastor ni sermon chung khnau ang nije bu Bible poryo angke ang amo pandawo ang ekjon sangsari psa hin phono puja khene ni psa hin phono ang Bible kau thena ha yang Christian faith ang embrace khemase ang no one has forced me kya phono jabordosti Christian di phono hiya ang Bible ni kau thekta Jisu Kristo ni performance bini tomung chamo hasa ko bung ekjon rajan saka raja dormon hisabe mwachai phaya abo jaga boksu ke tini Bethlehem jaga suno o achaye isoni psala only the begotten son of the Lord bung hasa ka phaye brono pap theke mukto kheno panda mwachai phemano bini tomung chamo bini activities Bible je suemonu mono ang khatu yang Christian ha engke boro so satma klaimo ke bose je ta osamo Tripura joni ST rao minority facility bulao ST facility bulao kota lamani
See, reservation is not made on the basis of faith or dharma. Religion no to ye kuno din category snao ba reservation snao kuno din kheya. Nin economic status, nin social status, sini background no ayese government of India abono jajai ke chuno category bau reservation bau. Abomi so far tini Mrs. Milon Rani Jomatia song Ram Podo song jajaro social media phaye jara press meet khenera. Chung Christian rono ke ha promanito. Je bukte jaga chung Christian ST raw dual beneficiary ba benefits chung government hilaya tung apa chuna ma phuk nai minority nge bo chung chakri la ha minority nge bo chung Christian religious minority community hisabe chung chakri la kha ba government facility chung la ha ST hisabe bo chung la aba chung praman marne number 1 age taw ni jorawo mami only ST issue no le bra to hisabe minorities bo ba ma Christian tung nai tungo schedule caste bo tomle no Kolkata ro thangli even sister song tung father song tung I nim sa mkhuni ni se wan sa father se baptist mario inge pra balak mang ko ti chapia why only the Tripura ni ST are being targeted tar mane boni uklowo bo milon rani jomatia suni nahi mung tung nai mane bori ma issue toi saye kumthai barono divide kheye bombes kane next ni 2028 dong now biska idisi nirbacon dong now Rampodoni yakung orom rong ye klungoi bini thute ke politics bo phain ma bo bini abo ke hatrai ongoi man am panawo ang samchu chini Mrs. Milon Bokti Rani songno jenu ekjon professor ong toye bori ma kau samo ekdom chaya she should apologize she should beg pardon to the society Christian do parono pro khoma sene nang mami ke taw jorawo chung nai being a Christian chung ke ha dor mono chung biroti take samokri ko keha community no chung hamya samopokroi jotang as a elected person ya ani elaka thangke ang buddha mondir ro invite ke ang program thangke ang khrum phayu mumbati sa ang khrum phayu ta next wa ang chini mok ta khuroni panda bang thanai brani ton mo songstan mela bang thanai ake ta chungnai ne atre je keha ang skangho political program ko masao chini Tripura ko ekta jaga program center tone unukoti tung teke ke dumbur tung teke matar bari tung matar bari le kuti hisab ni rang spend khitong government of India chini Tripura jan sarkar phathani bro prime minister po hindi home minister po hindi chini Bharat ni president po hindi phaike matar bari society na phung mami ngaro dormoni muo brani community no develop khet ma se brani nahim ake chini tito unukoti hindi engke chini jawo dumboro hindi dumboro le interstate pilgrimage center se Bangla even international po samai chu Bangladesh ni pro phayo Mizoram ni chi reang ra po phayo Assam ni phayo msa saine ro aro manasi kheye msamai ne potum even ani eldest sister msa sono mo phaise aro dumboro ai bino tebe pu phayo onek bochis ka before 50 years inka mutun ma jaga mambai dumboro le asu neglected area ongpi dina aro proper sanitation kroi aro rest house kroi aro market setup develop ya aron bro sa costo ke school kroi toi kroi abr ke chi bro asu costo ke khisa ka wa ato khima phayo thani ta obis ka ma nai kintu aba dumbur ni mu no lag kuti rang na sanction mo kintu aba area no develop ke ya nge bodi mang to mole bo ma moncho hiyo jonojati moncho de hiyo bro nu phia de jonojati moncho hi khna ke sa ang gisas phayo mami ke biswajit dev mana bu thai mo je keha chini tapuno boha sakawo soita budike broad de la yola maktor buthe mole bo monchon hoite nostar nge am bana bo moncho hi khake se mano suraksha himo ba draw ni masle kine protection khetman platform so nangle ge bo jaga bo chungnu do phano destroy khetman platform se klayo bo ami ang strongly condemn khewo braw 25th December Jesus Christ asai mo salno chung international ba besa bo worldwide declared holidays chung jot bono manio kemi chung Tripura jo pro jesu popono rally kheto protest kheto we the Christians sons and daughters of the Lord we have chini constitution no abo right riha chung je tor mono chung palon khemayo Christian hisabe I invite all the Tiprasa taku even non Tiprasa taku jara Christian to nero taklai ni Christmas should be tre grand ke chung celebrate khene nang taklai ni Christmas no chung 2023 Jesus Christ hasa ka sai phaimon jise
जों बसिनो तुकेओ दिनै 2000 बसर बसि खल बसि थांखाय दंहा ताकलाय बसिनि क्रिसमास should be very specially celebrated in every respected church irrespective of denomination जों जत थाङा फायने नांनाय जत आबन सालो जों गाहाम कुंखि बेते आताय करिखे जों ख्रिस्ट जिसु हासाका फाइमन सालनो जों पालाव लायो जिनि माया मामता जिनि खाकजां लायमु त्रे जों बो क्रिसमास दयो जों त्रे स्प्रेड खिये जिनि मिसु यूनिटी थांहा जों तेनि नांनाय बनिम सिंदे रां आइनि सामले बनो तिनियो बोरिखे जोंनो डिवाइड एंड रूल खेये जोंनो डिवाइडिंग खेये जों टिप्रासार न नष्ट खेये जोंनो त्रे बो थांहा थांहा जों आला हिमन मिसु राजा निमसियो थांहा हिये बो पाटिया जायमन मिसु जों दफा बाय दफा हामियाल एनेमा जों सिलायो आबुन साले देबमा गावखौ जों आसुमाया त्रिपुरा गावखौ आसुमायलाया स्पफि देबमा रो ब्रेकेटों जमातिया ब्रेकेटों त्रिपुरा ब्रेकेटों मो ब्रेकेटों जों सिलाया दिनै गारि एक्सिडेन्ट पसे जों ओइ देबन मादे ओइ जमातिया जों नायलाया कुंथाय बारानो केसे जों माया जालाय थाङे जों नांफ्रुलाय आबादिमा सेन्टिमेन्ट बरनि फाइमे बिकज जों यूनाइटेडली स्टैंडिंग जों थाङा तमन कारण से बनिमा चिनसियो थिंकिं जों मायो आं बाय चिनि बनो बीजेपी राव बुक्तरिमा फॉर्मूला देखे बुक्तरिमा ऑस्ट्रो यूज केके बो थाङा स्पाई मायने आं पानासे जों ब्राव विभिन्न टारगेट लायो जों बो थाङा स्पाई तिप्रासारन दंसो खेमा पानासे बनि ब्रावनि फॉर्मूला बा ब्रावनि ऑस्ट्रो मायो आमी तिप्रासा ताकुराव बरिमा कावरनो खायेन राव हेडेक उये थांहानो स्पाई सिटी सियरखौ मा जों नायनाया आमी जों गाहामागा तने नांनाय जोंनि फेथ न जों त्रे गाहामके प्रेक्टिस खेने नांनाय जों थांहा आसुके उं तयेसे जों 19 दफा थाङावये जों कुंथाय बारा थाङाव तमन निमसियो पसे जों त्रिपुरा जो ब्रेके बेंसा बाय तला खुखले ये जों आसुके सुखेर के डिप्राइव उये तं जों सुका माय उये तं बन निमसियो पसे जों दरमन थि पसे डिवाइड उये था सिंके जों टॉयलेट मान para sara letre chin muhala makuri inke abo pandawo tinio kungthai bara chin joto takuro chini minority jara OBC ni hute Christian tongo age ta samo SC schedule caste ni Christians tongo sudur ST no chok target khia mani brahmo bo sato ar politics no to ye politics ni faida ni ba pandawo just for the sake of politics religion no to ye politics ta thong to bo ekdom saya ini tung now naide sini Bharat borsoni famous Bollywood stars famous some of the politicians broni background check ke Christian missionary hoite se educated ngi tinio leader hisabe famous ngi tung study khene ke brown biodata now if you can go through nai dinra ke tini mata Teresa Kolkata bung Yugoslavia ni ke habro Bharat borso phayo sister ona hiye bung Kolkata on ha asu street wa bro ro gorib daridro hindu saklaye to mono makroi psa burcho buram sap ndi bene eye phatar khuklei te mo bro no mother ja bini only 5 rupees chok se bini auto abo baike bum dini mission Christian charity sister oni bro missionaries of charity sisters bro bo mission na bum te khlaye dini mother Teresa is a saint dini bin thutem saha bro ri hayong eto boke Christian hoite yade Christian missionary tinio chung nai ne hanke chuno Christ ST ro facility lami no Don Bosco thandi one of the top school auxiliary ma thandi Holy Cross school wa thandi tre bangma school tongo aba jaga thandi facilities polai tong chung Christian de la na sangsari ba Hindu pro de la maximum students teachers ar jaga nu Hindu no la ne jodi se father song sister song bachini bibinno pastoral only Christianos nainai hiye jodi se boro dormo beta bet khemige tinaro Hindu saro admission bayang kham aro unemployed youths je dormo ni praro samuma yang khamu kintu santha ke chung Christian rolena chung kaham ke se admission se maigre priority le Hindu se mais tong santha ke naw jajai khedi yamo pandaw bodima jati fel enma kokma jati dongsot ma kokma bodima toisa naiya samuni kaham samu kaham tamon imsidese राजनीति ले नु प्लेटफॉर्म माइने केहा दर मनो सेजाये केहा दर फानो सेजामो बेले जाति उन्नति फुमाया पावरफुल नेता हो जीवन उमाया आं बसना सानचुओ खाकसा त्रे ककमारा संगे के नाव सुमायो तबो कचा मंत्री जे रामपद जमतिया बोजे सो ख्रिस्टान होनन के सुन कुछको काइमिया ए बुसि बिखरा जानाय आबन बागै जो तो हस्तेनी हदा प्ररनो बोको कोइखा जे जों
Kristen ni aro tong phan ke sung kuchu ko kai ne ngai sung bi khatai bu sangai bir samunda bo salsa Kristen tong mani thiaba bir samunda Kristen ja kare phaiman bagani bo tini bhagwan hinja ama hai ke lai thangak salo 15 November ni salo je Jonojati Gaurav Divas Parliament pandao bo okok lu ko bes kang los kata abnon bo hai ke phirok Genang khane maro pandawo. Sa ne man bo pandale sudutor mo paya. Personally chung desire ma tongai. Desire tongke if you have a desire to change yourself or to change the society, then you have to make a decision. No decision malane. Tini ang Christian ung khain ke chamaya. San thang ke sani thang ke tin enterprise nung ngai nai di. Saint Paul pula beginning for tobo Bangla medium se. Abuni English medium convert ung. Medium of teaching was beginning Bangla. Take medium of teaching is English. Sini Don Bosco Holy Cross job tobo di ma top schools. So to na English medium. Ke tawaji enterprise ni jara TCS officers, ba TPS officers, ba even UPS officer of Bangma. IFS officer bron phai ke Christian missionary school se maximum phai ne tung. Ke chung Christian community tongnai ma je jaga Christian pangprong para phonai di je jaga sangsari tong ma jaga ni sangsari ungke Hindu ungke chamai abo ko pungya Christian ungke nung chamai abo ko pungya chini thinking se chung mas lai nai chin mindset se chung mas lai nai chin wang song se chung mas lai nai chung Christian family thang na hengke way of behaving tomung chamung people we greet ungmo abo difference nung skang no brane chin sangsari ungke aro tomung chamu hanya abo samone ko ya difference tong mon ko amo pandawo je jaga won o bati bau chalai jao chiboni kono option kre bati bau chanai blongo tha chau chalai jao kamitu pha chao laifang pha chao chini depression scope chini depression business asu chike chini limited se jo abon phatha se bai ko mai ko inke ung to akong sai phaimon imsiyo Christian missionary triprai jo phaimon imsi ang te stele sagrai ko Christian missionary triprai jo phaimon imsiyo bangma changes rote bangma changes even me ang nije senera de ang tine bo Christian missionary tongye por yang bo Christian faith ma yang ke asu jora pang kama yang khang ke sini tripura no nung beraye Mizoram nahi nei pidike Nagaland state nahi nei di Meghalaya nahi nei di Northeast ni top college bro tong all Catholic colleges Saint Anthony's College Saint Edmunds College Saint Mary's College bro tong Shillong all these are Christian colleges ya abo jaga nim sa officer kaham srai kaham bai ko tini bro they are the one who is serving the government they are the one who is delivering the service to the people inge bo jaga wo jori se Christian ke develop ma ya ke Mizoram le chingle kom develop fitung Mizoram de develop ku standard ku na chin Tripura once upon a time even now next to Kerala ke highest literacy ke spo Mizoram even Mizoram once upon a time सबसे परिष्कार जगह है परिष्कार माइमा से ब्रो जिन्हें सबसे यूनाइटेड अमंग द ट्राइबल्स के स्पॉट आई नी ऑब्जर्वेशन के मिजोरम स्टेट से वो ब्रो की संसारी दे हिंदू दे ना क्रिश्चियन इनके चीनी रामपदो ताकू सियनी नांगलाई आबोले बिनी थिंकिंग से बिनी मेंटालिटी बुं आबो मेंटालिटी बिनी आबो थिंकिंग आबो लिमिटेड जे खुआ रेंगल स्टेट हा केरमा जगह योंगला चंग उफ Purti mile ro nong na purti mile sumundo to thale ro nong na hi yongla chongori ke bung abo bini on nest to yebori ke chong to ke abo ekdom saya kintu bung phatha ko manai nai phatha no nai bung ekjon educated bro elected person bor ke sama ekdom saya tinio chung bangma America nai di maximum spor jaga wo America one of the top powerful country in the world abo bukti country America ke jotto chung siune bro ki Christian country ade Christian country ने के technology wise everything bro ने develop itu even though bro ने rang से currency से bro से सबसे highest इनके बोकी Christian नो पदे नीन मोते के Christian के abu country ro pa tini ma ta ne to kintu sini Bharat borso nai di Hindustan bro hiu ne Bharat no India no ki we are under developing country se so develop phaya ko do sini country under developing country still we are on the process to develop chung ta ko khaisu tung ko development ni abu pojing thang thamai ke chu Hindustan mam develop mi ong bini moten ke na ko mam chung develop mi ong
ke tini ci country Hindu ke se develop na ke sini Bharatbor ba top list of ma ko yede ke mami chung developing country apa below list of tung tre ke ha ka ke chung Hindu chu se chama yung ke tau maximum Tripura jo na bere nei di na sambari to tre bere mayu na search ke di Christian family de chakuk to na sangsari family de chakuk to darchu ro na thangai di aro bro Christian bro ni to mung cha mung bai sini non Christian to mung cha mung development ba no kong sikha pora mo unnoti mo compare khedin ra bunga bo sian ni na apa bana bo bini ekdom bini thinki bung slaya inke bodi mali daro public ro kaham ke jawab rin to angke bro no public case kherjin chu mabodi ma su ko hamira tu sai chinim su asu ke class tv mo ekdom bo chaya ami ang strongly condemn keo sin Christian ta ko je chung united on na nang nai broni bodi mali daran ko no chung khaye broni ko khai ke st facility card ungnai facility mai yang nai increase bro ro bodor mono grohon kheyang kam aka sungnai habis kom bron mote inke krimoni karono inke sin secular country pise sini ain chuno permission repeat ongese broni ko bai se ain sile chung tor laws are made for the human being ke chung chini bo ese Einstein ke jabo aino mari ke bungro barot ni bro secular country ni bro so oneng ya ram podo sunde ma thinking bro le nak angka mo pandawo bodi ma corona angle ekdom mai sanai ang support khiya ang condemn khio Tripura basi joto chung tha tonglaina ma Christian ma non Christian tengho samon ko ta hasuk tung khichu ang ta connection kemchu ang Christian but I want to develop ang tawang nozori tomoke tito no se ain paro ke ha gunoboti kumayu program center tung takle be bosi briba ha abar pang develop khatna sathai tung sini edi sini fan be chung aro jaga ke ha open stage chung tang ri 9 lakh something ni aro tre bo chung khat mani taksa chung je chini within our limited fan nim sipok ma khamai chung tak sathai tung iban chini bo dumbo titono 46 crore yang projects nam ang kintu Christian mami abo Hindu pilgrim center nang development khere manai mi because I respect all religion ang Christian ni ang Hindus dormo sthano ke ang develop khemaya I have to respect every human being's faith ang chung abari ma mentality ngai ke hasa ko chung peacefully chung tongmai ami bini mote ram podan mote hinke ba dormo sailayet sei tu tel masli ko ang ke ha Christian ek mani bin mote hinke na ko ang mani dungburno asu 46 crore ni ang budget snam mi as kise donor ministry of files mi ke sti issue so meeting pai abono to ye abai ni project se mami abo develop khemi bini mote hinke ba bini aram podo soni chong moni ka ai po chong mung tong sike ang church no so rupe thamai kham ani Christian church bro tong arono dong ne serme kham mi ke siang 3 set of computer gore mission ke Hindu ni mission arong 3 computer first donation rio 3 sets mami ang Christian aro dia tomai khamu bin chomodeng khena ko so bor morale bo baseless talk bono chung saye actually ang kopo se pherang chu yang ke bor chung joto bono sanai reaction nai bro neta tor thong sansin chu yang ke why to give important to such type of leaders ami ani samole bosuno ang khaksa joto no tre waha ani ungyang joto ti prasata purono I wish you all a very very advanced Merry Christmas chung takle tre kaham ke dumdam ke celebration kheni nanai ang Christmas ke waha pos namya ku takle ang jem sajara at least bini ke lag ni namya at least 10,000 jora lang cakes na yang pa ni Paris thang celebration khene and coming Sunday ani de pasara ni Paris feast day I'm going to join there also abun saria mogro ni feast ang join khenai tomorrow I'm going to distribute utensil sin honorable leader of opposition on image depa matongnai sini pathanale MLA tongnai sini bromna sonjay mani MLA tongnai mami abo समाजपति राव sini समाज joto irrespective of all communities mo jakma hinde tini aro Tripura hinde reang hinde joto debarma jamate joto maya nai ang brono utensil distribution nai ang dor mono tuye tha singke ang Christian mondoli na cho angri to mai kham girja na angri to mai kham sini especially chini tiprama khani bro hinge chongbode mana chongya chung hasa kali tarngi ajai phaine ke we have to respect chung joto no sonna mare na joto no space mare nai NGO khani ma pongto dormo practice khani ma pongto party practice khani ma pongto chung joto no space mare nai bong ha chini barok ni raida
chung chini Bharat ni constitution se chung bo permission riu ambo panda bo kya bro po chung no bo dormo practice ta khedi bo pati ta khedi bo jota kin chung hian man kono odikar pu ami bodi ma bro capital punishment se na ain message ke hambai na